السلام عليك
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد هم من الذنب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بشرى لنا نلنا الهدى زال رسول يا طيبة
يرجو الوصول لمحمد نبينا
الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا وحباه فضلا وحباه فضلا من لدنه عظيما الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا وهباه فضلا من لدنه عظيما الهجرة رحلة هادينا عملا للسلام هادينا الهجرة رحلة هادينا عملا للسلام هادينا فسلام الله على الهادي والكون يحدث آمينا فسلام الله على الهادي والكون يحدث آمينا الهجرة رحلة هادينا عملا لسلام هادينا الهجرة رحلة هادينا عملا لسلام هادينا
صلى الله عليه جمالا ما في الدين مشافي بصعين أسر فؤادي ودادي بدر دجى عند حبيبي يرى والقاف ربنا قلبي بحبك يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله لما بالدين مشاكل بصعين أسر فؤادي ودادي بدر جادي جمالا ما في السنين مشافي بصعين أسر فؤادي ودادي بدر جادي حبيبي أراه والقاف وخرم إلى تقضي نظر إلي الله يا عليم الجاه الله بنظر إلي الله يا عليم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول يا
رسول الورى ربنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصلاة والطاب والسمنى قد رافق الصفا والطاب الهدى يا عاشق المصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا في كل حالنا وختم لنا في كل حالنا نؤدي الحكمة نؤدي
Hai. Jangan galak-galak ya. Cek. Hati-hati pisau di depan itu. Kaget masa ini selesai biar ada mau pisau dulu. Jangan sampai jembet itu dimulai. Masalahnya tadi mungkin tapi sendiri.
قراءة بالمولد الضياء اللامع على ما نواه مؤلفه سيد الحبيب عمر بن سالم الحفيظ وعلى ما نواه رجالنا ومشايخنا الصالحون في قراءة الموالد على هذه النية وكل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا والآخرة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعلى واشفي كل موجاع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفاع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا اللهم بارك الذي بك يمشفع خصنا وحنانك الأطهار معدن سرك الأسماء هم سبل النجاة صحابة الكرام حمة دينك أصبحوا لولائه عنوانا لهم بصدق ما حلا للمودة هيا جل أشجانا وأضحى ولها النشوانا. يحبنا الذين عليهم بذل النفوس مع النفاء سيانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. الأرواح تستاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. دينك ذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان. لا أصافي طه المجتبى واهدر لقلبك يهتدي جلانا. وسلم دائما على حبيبك من إليك دعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه سبحان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه الله عبده منا به في ذكره عازم به منانا صلى الله عليه رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه نفسك من الأروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه بشيرا ورمان قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه الطريق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا صلى الله عليه اختاره الله هماه اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد نشر الإله نعوته في الكتب بيانها لنا تبيانا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنشرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وأكرمهم بالمصطفى عزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من ندانا الإسلام أول شافعين ومشافعنا قط لا توانا صلى الله عليه نرفع وسل تعطى وقول يسمع لكونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه وحمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه ملكي على الله أنا فلقد هبك الله منه حنانا سوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه وسي محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم خروج لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه به الأم الأمينة
آمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا وكان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الإبن المصون عيانا وابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا وكم وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا هناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه إنما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وفيها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودان المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا بين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقدنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحاب حبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله مع الركت ريح الصبا أوصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan Maulid Hadiah Ulami yang dipimpin oleh Hadra Al-Baitul Jannah. Semoga dapat memberikan keberkahan untuk perkumpulan kita pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah famahidin fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Taufik Anwar selaku penceramah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Haris Kurniawan beserta jajaran pengurus Musalla Darul Ikhwan. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Iqbal Harun LC selaku pembina Majlis Al-Imdad. Yang kami hormati Ustaz dan Ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini. Serta yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua supaya kita bisa hadir di sini di musalla yang kita cintai ini, musalla Darul Ikhwan, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang menderang seperti saat ini. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi menempati acara yang kedua, dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Adapun acara yang keempat yaitu acara inti kita yaitu tausiah agama, dilanjutkan dengan doa dan yang terakhir penutup. Hadirin berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan mengharapkan semoga acara kita pada malam hari ini berjalan lancar dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Ala hadzini dia wa naqatin salaha wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakannya Al-Quran maka dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka daripada itu marilah kita hening sejenak mendengarkan sebentar pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh saudara kita Akhina Muhammad Rafi Walidain. Kepadanya kami persilakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimahullah, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan-sambutan dari Bapak Haris Kurniawan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin
Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami takzimi para guru-guru kami, Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC selaku dari pengasuh Majelis Al-Imdad Al-Irsad wa Ratibul Haddad, yang kami takzimin Mu'izzatul Hasanah kita pada malam hari ini, Al-Ustaz Ahmad Taufik Anwar merupakan pengasuh Majelis Taklim Darul Muhibbin. Yang kami hormati dan kami takzimi guru kami Ustaz Mahmud Badarudin. Yang kami hormati dan kami takzimi Ustaz Maulana Ali Kasmir, dan yang kami hormati Ustaz Sumaryono. Kita doakan semoga guru-guru kita ini selalu senantiasa Allah sehatkan walafiatkan lahir dan batin, selalu diberikan keberkahan dan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas dakwah sehari-hari. Dan yang kami hormati dan kami takzimi para orang tua kami, Abah Mujari yang selalu menyemangati kami dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, memberikan contoh kepada kita semua. Yang kami hormati dan kami takzimi tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tokoh pemerintahan, Bapak Ibu RT yang berkenan hadir pada hari ini, dan kami hormati juga para pengurus masjid mufakat yang sudah berkenan hadir dari Mushola Al-Qayyum, Mushola Al-Abrar yang sudah berkenan hadir, dan Mushola yang di sekitaran daerah Sungai Sinca ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, remaja-remaja yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah kita hadir di sini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan pada hari ini. Kita masih dapat berkumpul bersama, berbahagia dengan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat dan pemberi syafaat untuk kita semua. Semoga hadirnya kita dari hari ini mendapatkan kemuliaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam senantiasa selalu tercurahkan pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan tuan-tuan guru yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pengurus Mushola Darul Ikhwan mengucapkan ahlan wa sahlan para pencinta Rasulullah yang sudah berkenan hadir di Mushola Darul Ikhwan ini dalam rangkai kegiatan kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah di tahun 2025 Masehi. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran antum-antum semua. Semoga hadir kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Lorong Mufakat dari mulai RT 1 dan sekitarnya yang sudah berkenan mengeluarkan tenaga material serta kepingan-kepingan rupiahnya guna terselenggaranya acara ini. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada sambutan penempatan kami kepada bapak-bapak semua yang masih kurang adab kami mohon dimaafkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga rangkaian acara pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum pulang kami dari pengurus Mushola Darul Ikhwan mengajak untuk bapak-bapak semua menikmati hidangan yang telah kami siapkan. Mohon izin Ustaz, sebelum menutup sambutan ini, mari kita bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah untuk orang tua kami, ayahanda kami yang sudah terasa Ustaz, anak terkenang tadi last tahun kita ditinggal ayahanda kita Manci Indra. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kami, Bapak Indra Mulyawan bin Abdurrahman Qasim Abdurrahman.
summa illa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masakil ardi ila maghribiha bariha wa amriha wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajatina wa jadatina wa na khususan almarhum Bapak Indra Mulyawan bin Qasim Abdurrahman illa man itamahuna bisami wa li'ajlihi Allahumma firlahu Allahumma firlahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haris Kurniawati yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama acara agama dilanjutkan dengan doa dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Taufik Anwar. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, dah macam-macam dunia ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Tahiyat ahlal jinan wa tahiyatuhum biha salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya daimal fadli alal bariyah. Ya basital yadain bil atiyah. Ya sahibal mawahibis sami'ah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah wa arina tal'atal bahiyah. Waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid fatimah umnun bi husnil khatimah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita dengarkan arahan-arahannya, dan kita istiqomah berada di barisannya. Para tuan-tuan guru yang mudah-mudahan Allah terus berikan penjagaan di dalam dakwahnya. Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan di dalam dakwahnya, dan seluruh murid-muridnya menjadi penerus perjuangan dakwah baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Iqbal Harun LC. Malah sudah dengar Kiai Haji LC tidak dilakukan lagi. Sebab sekarang banyak orang berebut nak jadi ustaz. Sebab lemak jadi ustaz ni. Dicium orang bolak-balik tangan. Dapat amplop. Kalau kami tak perlu amplop, ambil lah amplopnya. Juga tak isi juga tidak, ambil lah. Tanggungjawabnya berat. Mohon maaf. Jadi ustaz ini bukan pilihan, ini takdir. Kalau kita nyingok pahalanya besar, tapi azabnya masuk neraka duluan dibanding penyembah berhala. Jadi yang sudah jadi ustaz, atau yang nak baru jadi ustaz, atau yang ecak-ecak ustaz. Sebab Indonesia ini kebablasan, Pak. Nabu beduk be ustaz. Mohon maaf, mimpin tahlil mendali panggil ustaz merajuk. Tak lagi mimpin tahlil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ustaz, RT, RW, presiden, camat, wali kota, gubernur itu cuman titipan.
Titipan, kaget diminta titipan itu oleh Allah. Janganlah das, kaget ludes. Oleh karena itu, kalau kita pengen selamat, apapun yang Allah titipkan sama kita, jangan keluar dari jalur dan pintu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para jamaah al-imdad istiqomalah meloi beliau. Selama beliau benar, meloi. Beliau tidak benar, hubungi kami. Biar kami ngobongi yang lebih tinggi lagi. Sebab kita yang melok itu bukan kiainya. Kita melok itu bukan ustaznya, bukan habibnya, bukan syekhnya, bukan ajengannya. Kebenarannya, titik. Engkau dia habib, mendak benar, jangan melok. Mohon maaf, ini zaman fitnah. Nah, oleh karena itu ini agak digas sedikit. Oleh karena itu kita mesti benar-benar. Kata guru kami Kiai Haji Mukhtar bin Umar Thayyib Ka'amah Taufik, waktu beliau balik haji kami datang, umur inti berapa sekian kak. Kami duduk sama beliau itu atas perintah kakak beliau Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Pas pula kami dengan beliau itu semasukan, karena kami merokok. Kiai numpang merokok, nak nyabu bunyi. Ya Allah jangan pakam Kiai ini. Memang itulah namanya Kiai. Jangan suka merasuk mentang-mentang Kiai orang neraka galau. Kita ni penyakit ahli ibadat ni menganggap seakan-akan orang maksiat itu neraka galau. Jangan sombong dengan ibadah. Buka dalam hadis Arba'in Nawawi, berapa banyak orang ahli ibadah, sedikit lagi kematian menemuinya, dia kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Karena ditakdirkan dalam kitab kehidupannya dicatat sebagai ahli neraka. Na'udzubillahi min. Jadi jangan bangga. Jangan baru solat merasa sudah selamat. Awas, apalagi jamaah-jamaah majelis salim, awas. Rangkul anak-anak yang galak nyabu tu. Rangkul anak-anak yang galak ngaibon tu, itu sahabat kita, itu saudara kita yang perlu kita angkat, perlu kita selamatkan. Dan itu yang kalau kita gunakan sebagaimana contohnya Rasulullah merangkul orang-orang yang jauh dari Allah, maka insya Allah azab Allah masih jauh. Kita ni kan bom waktu kita pusri pak, meledak pusri laju pak. Kalau kami Singalai Saman nyebur ke sungai, Kanyut Sungsang sini laju, hati-hati ustaz. Yang ingat ke baik, jangan ladas, jangan ladas, itu bom waktu. Azab sudah banyak turun karena kemarahan Allah atas kemaksiatan, kezoliman kita. Yang baik sibuk dengan kebaikannya, yang buruk lalai dengan keburukannya. Oleh karena itu ayo jamaah Majlis Al-Imdad, jamaah Masjid Mufakat, jamaah musola ini, masjid ini, ayo kita sama-sama bersatu. Kita angkat tangan, doakan dulu kita yang masih jauh, kita rangkul. Kalau nak taubat, fasilitasi taubatnya. Pahami makna asal sujud, bukan 3 titik, tapi di wajahnya terpancar senyuman, di wajahnya terpancar kerendahan hatinya, merangkul umat yang ada di sekitarnya. Tidak muncul keujuban, kesombongan kena keilmuannya. Titipan, titipan. Ingat duduk kita ni, la haula. Pahami benar-benar itu. Kami waktu belajar di Tebu Ireng, guru kami satu orang Madura, satu orang Banten. Cuman beliau ngomong, ilmu tertinggi la haula wala quwata illa. Cuman bukan bacuannya, duduk ini ya. Ini ngambil bacuan baik. Bacuan tak pakem nyala ke ustaz. Bukan ustaz yang salah, kau tu dak belajar nang. Ini nak cepat galau, nak instan, nyaru tuyul. Tuyul belum tentu galak. Hah? Kecuali takdir yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, ini ada nur-nurnya Rasulullah. Ini ada nur-nurnya para pejuang-pejuang, sahabat-sahabat Rasulullah. Dudui. Rasulullah tidak meninggalkan harta karena harta warisan Qarun. Qarun, woi yang berduit. Oh yang berduit, Qarun. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma masuk surga bukan kena hartonya, kena mengikuti arahan baginda besar Nabi Muhammad. Itu baik. Qarun anak paman Nabi Musa. Tapi sombong, buka surah Al-Qasas. Ketika ada utusan dari Nabi Musa untuk minta zakat sama Qarun, ngangkang dia. Itu jangan yang
duduk tekan pinggang 2 ekor itu gaya belis itu. Kasih tahu Nabi Musa, tidak kati harta yang ku dapat ini atas campur tangan Allah. Takuan. Mulai sombong. Penyakit kita ni malah berduit, sombong. Di kampung ubah, tidak komplek papa. Kau ingat panggil aku papa. Kita ni komplek. Mak bangi menpanggil ubah. Ni dia. Sani kita tahu. Awas, awas. Harta itu cuma bungkus, mendak benar korun. Ini lihat, Nabi yang mana gerak-geriknya adalah wahyu dari Allah. Nabi tidak mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan jabatan, kena jabatan itu warisan Firaun. Yang punya jabatan, hati-hati jadi Firaun mendak benar. Lihat Sayyidina Abu Bakar, lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, gubernur, memimpin, tapi beliau termasuk 10 sahabat yang tidak dihisab untuk masuk surganya Allah. Pelajari itu. Cuma sih kau pujinya mengikuti arahan, nasihat, kuduah dari baginda besar Nabi Muhammad. Kita ni kan banyak nurut nafsu, Pak. Ada apa-apa, mendak salah ada apa-apa ini. Uji ustaz topik, ustaz pula makin lama ustaz. Tak apa-apa. Yang penting kalau kita nyabu, kaki habis ini kita zikir. Ada tak? Tak apa-apa ses, kita maling duit, makin duit haram. Kita nganak ke duit, kita jual sabu, kita jual perempuan. Tak apa-apa. Kagak metukan zakat, berangkatkan umrah ustaz, ustazah. Unjuk duit banyak-banyak sama Ustaz Mahmud. Bersih. Benar tak itu? Itu pemahaman yang cuma nafsu tanpa ilmu. Agama tak pacak main cuma nafsu. Agama tak pacak cuma main akal. Agama itu harus dulu rujukannya kepada baginda besar Nabi Muhammad. Kalau uji Nabi akal tak pacak cerna. Iman yang bisa mencerna. Saya ke sini naik motor, tapi motor saya tak masuk ke dalam masjid ini. Badan saya yang masuk ke sini. Artinya akal cuma penghantar, iman yang main. Jangan cuma diakal-akali. Itulah akhirnya benar kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, akan muncul di akhir zaman yang disebut dengan zaman Ruwaibidah. Zaman Ruwaibidah itu yang bukan ahlinya ngomong, cak ahlinya. Bukan ustaz, cak ustaz. Baru dua sikap majlis melo imdad, cak pakam. Kau juga tak kualat tu. Berapa banyak santri-santri yang duduk majlis taklim kurang ajar sama gurunya. Banding-bandingkan gurunya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bahaya. Kami dididik oleh guru-guru kami di pesantren. Keberkahan yang penting bukan ilmu. Belis pinter, Pak. Belis pinter, Bu. Tapi tidak berkah. Itu catat. Kita pacak belajar. Pacak buka kitab ini, pacak buka kitab itu. Ini zaman canggih. Panggil Yai Google, metu. Itulah sekarang banyak ustaz Google, ustaz Facebook, ustaz IG. Itu kurang-kurang ngomong pula. Kalau khotib kosong aku masuk Cak jadi ladang nyari duit. Bahaya. Yang pengurus masjid pula ngenjuk insentif untuk khotib kecil-kecil. Apa dah ustaznya kurus-kurus. Tapi kalau untuk acara yang tak benar, ini Pak, ada ibu-ibu dari pihak RT, kami nak adakan senam hari Jumaat, boleh tak? Ini bantuan dari kami untuk masjid. Oh, tak apa-apa. Pengurus masjid Lolo. Kami ingat benar almarhum Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri. Itu marah besar ketika on air di Radio Lanugraha. Ada salah satu masjid yang halamannya digunakan oleh acara organ tunggal. Sampai ketika on itu, lagunya remik itu nyekel menara masjid untuk on itu. Marah. Benar kata saya Muhammad Abdu, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam, kehebatan Islam tertutup oleh gayung Islam dewe. Kita ni yang ngerusak Islam, mohon maaf. Pakai kain dianggap belum bersunat, belum kering. Kami waktu nemui Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf, antu gentil ada usah bersepan lagi berkain, Bib. Nah berkain lah.
Itu dakwah, tak perlu ceramah. Oh, cuma ujiannya. Caknya belum kering-kering Ustaz. Aku gocok, kau juga sekali lagi ngomong. Cuma kita nak gocok kita, Ustaz, dah sabar baik. Belum kering-kering Ustaz, nyenyes kawin. Inilah sifat kita kalau ngurusi wong berkain dia urusi, wong berzina dia urusi, datang dia tidak solat dia tak urusi diri dia. Nauzubillahi min. Oleh kerana itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi cuma mewariskan ilmu. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam mulia, para malaikat disuruh sujud oleh Allah kena ilmu. Usjudu li Adam fasajadu illa. Jadi kalau yang namanya belis itu tetap ada. Sebaik apapun Nabi Muhammad, ada yang benci, malah ada yang pengen bunuh. Sebaik apapun kita tetap ada yang tak setuju. Terus saja, tak usah peduli. Yang penting kalau bahasa wong tasawuf, wong thariqah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa biqurbika wa ma'rifataka. Itu cuma Allah tujuan kita. Sekampung mupakat ini muji kami tak berduit. Sekampung mupakat ini menghina kami tak buntu. Itu ngapa kalau ibadah kita diajari usolli fardul maghribi lillahi. Nah, itu pahami benar. Itulah duduk di majelis ilmu. Kalau kita buka kitab hadis Jibril, itu pelajaran yang hebat di mana malaikat Jibril ngajari Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Lihat, malaikat Jibril jadi guru Nabi Muhammad. Malaikat Jibril juga jadi sahabat Nabi Muhammad. Ini luar biasa beliau ni. Kadang jadi guru, kadang jadi sahabat. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Belum pernah beliau nanya, berapa nomor rekeningnya Ustaz? Tapi tak apa-apa, kami maklum. Kita sama-sama punya rekening ledeng dan listrik. Yang penting hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat malaikat Jibril ketika datang menyerupai seorang yang seperti musafir, tapi bajunya putih. Itulah sunnahnya baju putih. Ustaz, dia kena baju ini yang ada, yang putih belum digosok. Baju putih, solat Jumat baju putih, solat 5 waktu bagus juga baju putih ataupun baju polos. Jangan yang ada gambar tengkorak, gambar tembakan pula. Tak bersau malaikat. Ya salam. Uji malaikat, aku tak takut dengan pistol kau. Itulah ngapa dalam hukum fikih makruh pakai baju yang berwarna bergambar, itu makruh. Ini butuh ilmu. Semakin sempurna solatnya dengan rukun dan syaratnya, sunnahnya, adabnya, Masya Allah, itu solat akan naik ke hadirat Allah. Habis solat dia bakal berubah. Tanda amal itu diterima oleh Allah, dia ikhlas karena Allah, dan dia dah ujub dengan amalnya. Jadi oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertama kali itu datang di kota Mekah, dakwahnya dari rumah ke rumah. Sampai ke Madinah sudah banyak yang beriman kepada Allah. Ini contoh ilmu. Atau yang termudah, kami alumni Tebu Ireng, walaupun sebelum Tebu Ireng kami Ariat. Ini kakak kelas kami, Pak Haji Sumaryono di Ariat. Mbah Hasim Asy'ari itu Tebu Ireng itu kan dikelilingi oleh tebu hitam, pabrik punya Jepang. Itu daerah-daerah begal, daerah rawan, daerah maksiat, daerah prostitusi. Beliau dakwanya luar biasa. Cak manolah cara nyari santri. Ini wali, muridnya Mbah Holil Bangkalan. Melok berjudi beliau, menang. Jangan diturut-turut, balik ni nak berjudi. Oh, Sim, menang kau. Apa dia? Ke rumah. Itulah santri pertama Tebu Ireng itu cuma ada 7. Dirangkul oleh Mbah Hasim Asy'ari, dididik oleh Mbah Hasim Asy'ari. Tapi Masya Allah, tantangannya luar biasa. Ketika masuk dalam rumah Mbah Hasim, itu kawan-kawannya nyusuk-nusuk pakai pisau, pakai golok, supaya kena mereka, diganggu mereka. Itulah kalau belajar di pondok, belajar di pesantren yang tertib, waktunya barokah, itu memang pilihan. Mohon maaf, SMP, SMA itu keberkahannya kurang karena waktunya tidak tertib. Kami lama Pak ngajar di SMP PGRI, kami lama Pak ngajar di pesantren Firdaus, MTS, MA, kurang tertib waktunya. Apalagi santri zaman ini lang rokok galau.
Kurang-kurang ngajak joinan sama gurunya. La ilaha illallah. Belum lagi HP-nya kami periksa santri-santri SMP, itu film porno ada kalau di HP-nya. Tolong Pak periksa HP anak-anak kita Pak. Ada kalau ini kan tinggal mencet baik, metu kalau iwak betok. Ini dah tahu kalau ini zaman sudah banyak fitnah. Oleh karena itu kami tadi ngomong sama Kiai Haji Iqbal Harun El, taklimnya, dakwahnya, ekonominya. Ini ada silatnya tadi. Kami sempat berdesau, ai cewek itu. Cuman senyum, untung dia senyum, pada senyum kami lantak tu pula. Kurang ajar ngadepi ustaz ngawak golok. Iya, untung cuma atraksi. Ya. Kami agak berdesau ai. Cuman dia redam pula, pacak pula ketua musola. Cewek yang main gini. Masuk cowok laju dia. Laju lagi maksudnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Mbah Hasim dari 7 santri luar biasa berkembang. Kena ngapo? Ngapo berkembang? Ngapo barokah? Cuman sikok meloi arahan guru beliau Mbah Khalil Bangkalan yang punya guru sampai ke baginda besar Nabi Muhammad. Itulah kata Kak Amak, Taufik, umur ente berapa? Carilah guru. Lah Kak Amak kan guru anak. Oi Taufik, ana lihat Kiai Zawawi lagi sakit, ana baca ya Rabbi bil Mustafa burdah. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Kiai Zawawi duduk, Amak kau sama aku mak. Lupa itu sinyal, tak lama Kiai Zawawi wafat, Kak Amak pun wafat. Kiai lah mulai banyak tinggal balik sekarang. Paku bumi ni lah banyak sudah cabut. Nah, tengoklah dewek bumi sekarang ni. Tinggal ulama-ulama khair masih ada. Itulah kata beliau nanti Taufik cari guru dengan ujung katanya minta sama Allah. Kerana Allah tahu adamu. Hamba guru yang terbaik buat dunia akhirat hamba ya Allah. Baru kaget. Ya Allah giring ge. May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Duduk di majlis imdad, duduk di majlis Darul Muhibbin, duduk di majlis ini, majlis itu. Yang penting ustadznya ilmunya bersanad, ilmunya jelas. Guru ini banyak Pak, pengajian tauhid tak kata kitab. Hati-hati. Kiai Zain Sukri itu alumni Tebuireng, ketemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau itu mengkaji tauhid kerana ada ilmu bersanad dari Mbah Hasyim Asy'ari, ada kitabnya. Ini belajar tauhid tak kata kitab. Terakhir datuk kami nuntut ilmu sama Kiai Haji Zain Sukri, ada kitabnya Inni Ra'aitu Allah. Itu hebat datuk, kitab ini kami panggil datuk kami, kakek kami datuk kena keturunan Malaysia. Sesungguhnya aku melihat Allah. Kau baca dulu Taufik, sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Jadi berapa? 41. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul 9. 1 tambah 9 cukup itu. La ilaha illallah Muhammadur, cukup itu. Jangan tinggi-tinggi gino, karena tauhid lebih luas daripada lautan yang paling luas. Fikir. Ini bercebok lagi dah bersih, mandi wajib lagi dah pacak. Kami galak ceramah pengantin. Sebenarnya berat ceramah pengantin. Tolong para jamaah yang nak ngantinkan anaknya, jangan ada tarik miri-miri lagi tu nah. Kami ni bujang berdesau ngawasi. Nah, goyang-goyang naik kau aku cekel, tengoklah kau. Ingam gino. Ustaz ni manusia juga. Kau nak tagi miri-miri, tak usah undang ustaz, dosa pakai ngaji, lajulah. Inilah kita peninggalan Belanda. Acara kita seakan-akan dibungkus Islam, tapi isinya maksiat. Itu peninggalan Belanda. Kena 350 tahun kita dijajah Belanda. Tegak, pengantin lanang, pengantin betina dipamerkan. Itu peninggalan Belanda. Dia cuma tak baca ustaz tradisi. Yang kurang pula mamaknya nyukur alis, muat alis cak nyirau kidul. Sekali inilah ustaz anakku pengantin. Kau na'udzubillah, kalau nasib jahat meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu.
Oleh karena itu ilmu tauhid perlu, kata dalam kitab hadis Jibril itu, malaikat ngajari Nabi Muhammad tentang rukun Islam, rukun iman, tanda kiamat. Itulah kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang baru-baru ini wafat. Sebenarnya rukun agama itu ada 3 atau ada 4 dalam hadis Jibril itu. Rukun iman, rukun Islam, ihsan, dan tanda kiamat. Pelajari ini yang cukup. Tidak usah belajar yang macam-macam. Ini tadi mandi wajib lagi tak baca, solat lagi banyak yang aneh. Ini hadir kemarin di Masjid Baitur Rahman. Tengoklah kalau orang solat banyak ngedem sekarang kan. Habis solat tanya oleh kawan yang macam apa saya, cuma Tuhan yang tahu. Nah ini kan kacau. Kita perukunan dari Kalimantan. Fikihnya solat itu punya 3 rukun, rukun qalbi, qauli, fi. Nah itu dah baca solat ngedem tu Pak. Di sini lain malah pernado, tak perlu solat, kerana itu masih syariat. Kalau kami ustaz, kami tak perlu lagi solat, kami solat hakikat, kami puasa hakikat. Ai pakam. Cak mana itu? Kami memang makan minum bulan Ramadan, tapi hati kami puasa. Nah nak ngacu. Kami punya ilmu hidup jaya mati sempurna, burung terbang sangkar milu, laju kau. Tambah jadi kan tambah ini dibuat setan. Nabi kuduah kita, Nabi contoh kita solat sunat sampai bengkak. Nah itulah jangan jauh dari ulama. Terakhir wong tua dulu tidak tamat sekolah tinggi-tinggi, kadang-kadang SR lagi tidak tamat. Tapi ya Allah ludahnya lagi obat. Belum meninggal lagi lah keramat. Kita ni belum lah meninggal lah ngantuk. Lagi lah medu, sarkat dia ngawak korek baik dia tu. Hah? Kena ngapa orang dulu hidupnya Masya Allah, kena dekat dengan orang soleh, dekat dengan ajengan seperti sahabat. Saya ketemu dengan salah satu pejuang yang hidup di masa Mbah Hashim Asy'ari. Beliau jual plastik-plastik macam ini. Rumahnya masih di depannya beliau bangun musola yang luar biasa. Ya Allah Bapak, ini rumahku akhirat, rumah akhirat aku Ustaz. Ini taufik, ini rumah dunia aku. Tu mindset wong akhirat, wong cerdas. Mbak murid Mbah Hashim yo pernah ikut berjuang di Surabaya. Nggih, bagi Pak Kiai ini Pak Usin ilmu kebeli. Kami gak enak bacaan, kami cuma disentuh Mbah Hashim kebel kalau. Nah sentuh kami Pak, sentuh kami Pak, suruh kami kebel juga. Udah baca Mbah Hashim wali, kalau saya bukan. Masya Allah. Wong dulu tidak pintar tapi hidupnya benar. Kenapa? Dekat dengan wong soleh, kiai, anakku baru lahir. Siapalah namanya? Antum. Ini tak tengok di Google. Siapa nama anaknya? Ahmad Jahannam. Ini kan kemarin sempat heboh. Iblis, setan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini zaman sudah banyak fitnah. Kami juga ngobrol sama kiai tadi. Biarlah nak hancur ke makam wali dewek, mati dewek. Pembongkaran makam Kalidoni itu yang juru kuncinya sudah mindahkan kuburan lumpuh, meninggal, mati dewek. Kualat wali Allah tipe sama Allah. Tahu sih lain dia. Mending kita sekarang belajar, tunjukkan akhlak kita, tunjukkan dakwah Rasulullah di kampung kita. Rangkul umat-umat Rasulullah, membuat senang hati bagi dah besar Nabi Muhammad. Oh dulu aku ni susah aja, butuh apa saya sekau, aku ni belum gawi, njuk gawi, jangan njuk duit terus habis. Metode zakat sayang kami tidak di Basnas. Padahal Ustadz Ridwan itu istrinya Yuk Lili itu ayu kelas kami, tapi beliau di Lerbo. Kami pengen Basnas itu sebenarnya macam itu. Zakat itu tidak dibagi rata, dibagi mana yang perlu. Si A 5 juta, si B. Jadi tahun depan tidak nerima zakat. Lado modal 5 juta, belikannya apa? Ini 50. Masuk WC, makan nasi padang habis, buntu lagi. Nah itu metode zakat pun kadang-kadang perlu dibenahi. Ya mudah-mudahanlah dosa mau berbenah. Yang penting kita punya payung pemerintah, kita punya payung TNI, kita punya payung Polri, kita punya payung para habaib, para ulama yang selama mengikuti ajaran Nabi, ikuti.
Ada apa-apa di kampung, lapor ke RT. Ada ajaran yang aneh-aneh, lapor ke Noe telah naik gaji 1 juta. Lapang kami ustaz, Pemkot dipotong 500-400 sekarang. Biar kami tak pula kecil hati. Ustaz yang gajinya Allah. Nah itu. Yang penting hadirin, ayo kita sinergi bersama. Karena kita bersama pasti bisa dan luar biasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita pengen dipisah-pisah Pak. Kita pengen dipecah belah Pak. PWI Muslim, Kiai Muslim pengen dia duduk. Inilah cara Belanda. Jangan rusak. Kita telah diikat oleh kalimat yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah. La illallah Muhammadur Rasul. Sudah jago itu. Duduk dekat ulama. Cuman jangan kebanyakan yang dekat ustaz lagi buntu kalau. Malah berduit berlagi. Itu. Tapi dah apa-apa memang itu nasib ustaz. Ya. Kena melok baginda besar Nabi Muhammad. Mudah-mudahan siapapun yang bantu acara ini, sedikit apapun bantuannya, saksikan Nabi Muhammad lebih tahu terima kasih dibanding kita. Siapapun yang duduk di tempat ini dengan ikhlas, yakinlah tidak ada kuat dari tempat ini kecuali dapat syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan hajat kita galau-galau, hajat seluruh umat muslim di seluruh dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit Allah tunjuk kemudahan, yang susah Allah berikan jalan keluar, yang sakit zahir batin Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan pada waktu yang tepat Allah beri kemenangan buat umat Islam di seluruh dunia, dan musuh-musuh Allah berikan. Kalaupun tidak dapat hidayah, kami minta di malam yang mulia ini ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya berkat baginda besar Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niyatul salihah wa lamana wa salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna jannatan jannatan marhumah tafarraqan bi rahmatika. Allahumma ja'alna minal mahbubin li ridha rabbil alamin wa ja'alna minal maqbulin li ridha rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma jama'ana ma'a nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannati fil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Taufik Anwar yang telah memberikan tausiahnya pada malam disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah berbahagia, dengan usai pembahasan doa maka usai pula acara kita pada malam hari ini. Maka daripada itu marilah kita tutup doa acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila telah salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk seluruh jamaah silakan untuk membuat halaqah, satu halaqah 4 orang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala بشرى لنا لله المنى زال الأنا وقى الحنان وانتهوا أنجز وعده والبشر بشرى لنا لله المنى
الرياينا يا نفس وتيتي اللقاء يا عين الرياينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا من الذنب وغفر
قبة الغدرات جاي في سبيل الله يا رسول الله يا ريت الله يا رسول الله يا ريت الله محمد لمن عبد الله محمد لمن عبد الله محمد لمن عبد الله محمد لمن عبد الله صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Thank you.